blind. Ri maleni vhathu miṅwaha i khou ṱuwa ai. Munna u mala musadzi ane a mufuna, not ane a bva naye kule. Ni vhudze navho, we have been through a lot. Muwadzi nga vha naye vhone vha tou vha vha sa muḓivhi mara vhone u ya vha ḓivha. Muwadzi nga vha naye vhone vha tou vha vha sa muḓivhi mara vhone u ya vha ḓivha. Kana ni tori musadzi wawe ngo naka mari ana na shipi ha koni u ḓiambadza no fanela na vhafanelani. Tsho sala ndi tori maliwa ene ino ni khou kegulela hayani sa tshiṱofu tsha malasha ende na namba phone dza ni dzo no pfi duthuli tsha nṱha. People like this are a menace to decent society. Are you ready for something new and hot? You already know what the business is. Check it out, this is Jay-Z. Hai vhathu vha vari kutofuna u kombetshedza husha dzimbilu dzi khou ṱoḓela henevha vhane vha founa vho funa kana vha senda message zwezwo vha khou vhona hu na manyadi vha maḓora. Ai mararisi ndi wo kiwa muroho arali sa kiwa no ngori khiti azwivo kuita zwitela zwinzhi vhathu habeni wana ito vashow mbeteni mulandu ndi misumbedzi ya mini. Tshiṅwe tshifhinga ni a fanela u ḓifarela muṱangano na tou ḓidzulela fhasi na ḓikaidza fhaḽa na fhaḽa, kana ni tori ni dzula na dokotela tsho sala u qualification i shumela muṋe wayo. Havho khotsi yanu vha strict hanefho hayani fhedzi halwani angeri vha shelela masimba kha gebisi. Dramatic